wanna smoke cannabis. Playlist na Bob Marley. Playlist. Akorialatsika jiaby ke gaga nareo nahita za e fia koma ty oroboka majanga za dia Jean-Luc e azo marigny maza e Allô fô izy no Jensen ekipatsika vaovao eto amin'ny point carré ka ity ny fandaragna voalohany atolotry ny hoantsika eno avy ato amin'ny boutique Belle Métis izy no anolotry ny fandaragna hoantsika Belle Métis boutique spécialisée en vente de cheveux haute qualité et produits cosmétiques bio Antananarivo 67 hectares. Alors Jensen, ça va? Coucou Jean-Luc. Moi, ça va, hein. Je suis super contente d'être ici avec vous, chez Point Carré. Jenseni, atavam tengas ela tsendriky ny andodo. Oh, fa ianao zay boka Diego e. Atsika io niany, ikoragna mikasiky Nospora, ndraiky hira malaza be amin'ny FBO, izay hitatsika tatoato zay voboaka tsy ela iny. Ataony mpanakanto Melo, izay hovahintsika eto amin'ny Point Carré. Asa etsika fa tagnatin'ny herinandro araiky niboan'io clip io dia efa mataka mahery 100 000 vues sur YouTube ary koa mahery 700 000 vues sur Facebook. Mivantagna avy eo amin'ny Sloverse Studio Tamatavy. Melo ikoragna eto amintsika ke akory pari am'izay Jensen. Falohany zegny, anao koa misy entina afarinao boka en Europe ou aty à Madagascar. Misy départ le 15 avril io amin'ny conteneur en direction Porta Matavy zo miaraka amin'ny Mina Expo. Ary koa anao koa misy vola tianao alefa d'Europe à Madagascar. Azahoanao 20 € de bonus pour premier envoi. Ampiasaia ny code promotika P Carré. Lasatsika andeha Santa Maria Sainte Marie Nosbora. Nosbora io ma ino tsy ino zo fa io le ataontsika hoe Sainte Marie fozo raha araiky fozo. Izy koa zahagna zegny ahietany misy izy au large de côte est de Madagascar amin'ny faritra Analanjirofo misy izy. Raha ny ara-tantara zegny ny zavatsika c'est une repère des pirates zegny zo taloha tagny. Ary tagny koa ny forognany église catholique voalohany en dur teto Madagascar. Maro koa raha mampalaza ny Sainte Marie. Déjà, io ny attrait touristique anagnany fa koa misy festival maro anisan'zegny festival culturel Tsolabe ary koa ny festival des baleines. Big up maventy amin'ny réalisateur ny hira tiatsika be io Marco Robinson. Nosbora rendez-vous Melo est en Point Carré. Tonga soa eto amin'ny Point Carré Melo miarabanao zay. Salama miarabanareo ato amin'ny Point Carré misaotra nandray. Ankoatran'izay efa hainay azovy Melo. Melo tegna agnarako Melodio Justanio Sisan. Teraka teto Tamatavy, tombo teto Tamatavy, avy agny Ilonaty agny Sainte Marie na hoe Nosinanto agny Nosbora. Ka ino ary natonga le agnarana hoe Melo? Izy karaha nivolaniko take igny agnarako Melodio. De igny zany na personnel igny Melodio igny. Za koa fa niselanse tagnatina resaka mozika de efa nalako le dio de nitazomiko le Melo. Mbazarao aminay zay natonga ny inspiration Nosbora rendez-vous sy ny mpiara-miasa taminao jiaby tagnatin'izay. Inspiration zany tsy de hoe nisy inspiration be karakory fa igny zegny façon fiaignako za koa fa tonga Sainte Marie. Rehefa mafana andro za mivoaka tragno magnatona kama de karaha le nitantarako tagnatina hira regny. Fiaignana fataoko zany le izy zavatra ataoko habitude ko andavanandro rehefa Sainte Marie za. De ny olona niara-niasa tamina mbola tsy ary niova depuis za nanomboka namoaka produit volongany mbola tsy ary nisy niova ny ambadika ny caméra Marco Robinson zay efa hitanao fogna depuis clip couleur tam Eza ny olona nagnome lamba Marcel Ousmanou styliste agny tana izy Camerounais io olona io teneniko ngamba hoe niao agnaty studio de za ihany no nikarakara ananjy de ny instrumental ny vidinay tamin'ny Josto beatmaker africain io olona io
dia maromaro ny nagnampy anay nagnatontosa an'le projet soragna maventy be zare. Il y a ma famille qui est derrière, Jaman, James, big up les gars, vous avez assuré. Il y a eu l'équipe de Silver Studio, Tiab Changakanavaka. Misy abonetsika nagnotany tao amin'ny point carré hoe managna nationalité hafa sa hoe gasiana ro avy Sainte-Marie reto. Asitsika histoire kely ihany taloha izy io nationalité française. Dia taty aoriana zagny nisy fifanaragna nataonjary fanjakagna sy teto Madagasikara dia vadika niverigna nationalité malagasy ihany. Du coup zany gasy ihany zagzeka. Ka mba aizavy ny toeragna tsara tsy digny ary koa ny tegna mampiavaka Sainte-Marie Melo. Inona ny azoko lazaigna aminao? Sainte-Marie tsara manomboka avy amin'ny lohany jusqu'amin'ny vodiny. Ny olona fafitakagna alonga zany mahafantatra tsara mihitsy fa Sainte-Marie manontolo mihitsy no touristique fa tsy le site tenitenenigna aty. Sainte-Marie manontolo mihitsy. Zay tany andalovanao tianao. Fa matetika zegny ny tegna basen'olona mandeha akagny. Zare mandeha La Pointe, misy piscine naturelle La Pointe ary amin'ny côté Ilonat. Misy piscine naturelle koa agny Ambodirano de port ma fa iaratsika malala Labarachois. Port io tsy karaha port jiaby le fo hitanao regny fa port hafa mihitsy. De misy koa ny îlot Madame zay îlot ny Reine Betty à l'époque. Matetika henontsika koa cimetière des pirates. Fa raha ny tegna marigna tongava de anao mihitsy mamakafaka. Melo mba sy ava kokoa hely hoe ho aniavanay ao amin'ny Babo village ny ao Sainte-Marie hoe coucou Zita, coucou zare jiaby ao amin'ny Babo village. Izy koa amizay somary tantaraintsika ho an'ny mpizahantsika ny tantaranao sy ny zavakanto sy ny mozika amin'ny ankapobeny. Tsy de hoe nisy début loatra raha ny fahitako ananjy satria mandenga za raha miteny hoe letry mbola kely fa ny afaka teneniko angamba hoe j'étais bien entouré satria mpagnano la mozika daholo ny magnodidina anay depuis mbola za mbola kely. De nahita ny zokinay nitendry gitara za de teo za no nanomboka vraiment tsy haiko à partir de l'âge de 9 ans 10 ans karahan'izay la gitara tam'izay. Io fa misogadigny be amizay melony amin'izy io ty ny amin'ny lafiny hira ka zay ve midika fa ho avela amizay ny maha beatmaker? Tsy afaka misaraka igny beatmaking igny sy atao hoe fanaovana kanto hoe mihira zany tsy afaka misaraka igny satria reo no nahany melo amizao io fitendregna gitara io sy ny nagnanaovagna technicien na hoe beatmaker fahaizantsika anazy tsy afaka misaraka reo satria samby zavatra ny volavolaiko amantoagna jiaby reo bonus zegny amin'ny zavatra ataoko zao tsy afaka misaraka reo. Alevo sarantsegny hoe prof ro tamin'ny collège mamakafaka ny parole ny hiranao devant toute la classe tsy magnino sa mety magnatra be anao amin'ny fotoana zay ty? Tsy mamegnatra satria tsy de hitako le olagna am'le izy satria on se ment pas à soi-même. Igny c'est moi. Du coup sisy agnamaso za amin'igny les réactions jare après tsy afaka maîtriseko fa c'est moi igny za igny tsy anagnako agnamaso ny maneho fa zaho igny. Melo célibataire s'engager. Melo efa manambady efa manambady. Tiako anao fa tsy anjare. Désolé Melolo. Melo izy koa film carrière anao ou comédie sa action sa tegna film hafahafa? Raha film alonga izy de lonja tsara
raha film aloha izy tegna vraiment misy action dia somary fenofeno frustration feno alahelo dia agnatina fitadiavagna zany no tegna afaka resako aminanjy hoe à la recherche du bonheur zay angamba ny hitako tegna mba tia fantra zay hoe Billy enfant de Tahiti azovinao azy igny Billy enfant de Tahiti zoko be igny zoko be fa teo fogna agnisan'ny premier gros client-ko tamin'ny tao amin'ny studio feo à l'époque tao agnatin'ny resaka beatmaking nagnatorana karazana zavatra maro be mihitsy agnatin'ity sehatra ny la mozika ty fagnontenena tao amin'ny peditsika hoy Jean-Patrick Randrianarvelo anao mainga betabataba be tao amin'ny mention 3 promotion 2016 badika dimy sa olo mitovy fogna ya azonao ono tsara be bon zay ndraiky tsy de perturbateur loatra fô zay ndraiky maresaka bako tendanay kofa mikora fankaya bro ezao zay ny programme atoato ny amin'ny resaka show fa maromaro teneniko aketo lasity amin'igny mba fa magnomagna programme tsiraikaraika nare satria hitôtra atsika ry hagnano fety atsika hagnano ambiance tamatavy aloha fa misy tamatavy tsy hoela amin'ny Seaside Majunga Diego Antsui Tana Nosy be mbola misy fa zay aloha nitadidiko fa de tiatria ka mba niafitra anao amizay ho an'ny pankafy milo aza miala lavitra fa atsika ikoragna raha maro atsika ry tsy votery fitiavagna fogna nde resantsika fa atsika nde ikoragna sujet karazana sujet maromaro mihitsy ok veloma milo hoany magnaraka koa sotra de velomy mandra-piona isoragna milo isoragna Jensen nteto amin'ny point carré mametsika fotoagna zay hoany magnaraka koa Time. It's been a long time now. I know see your smile. Ela tinaita nozao. Ela tinatapa afana nganao. Angati fokwe no tana nganao. Mango mazam tanga nganao. Many nights, many yet many nights without you. Kwatonga minai, angwenga nights ngano chimenti ya papo. Zeta no tabia toka nao matindu nunza kwa kala lao uranga kudurza kwa mbama nao sa define nao many poko amina for baby yeah eno sita poko ano maafa poza many boys there want my place si manyek sa chamakati anozalese Many poco, amina for baby, yeah. Eno sita poco, no maafa posa. Many boys there want my place. Timanyek sa chamakati anozalese. Anangino, wow, wow. Anangino, wow, wow. Anangino. For baby, yeah. And I sit up, I know my alpha posa. Many boys there for my place. See my ex such a makati and nozales. Many poco, I mean for baby, yeah. And I
Si t'as poco, no ma fa posa. Many boys there want my place. Si manyek sa jamakati anozales. Si manyek sa jamakati anozales. Si manyek sa jamakati anozales. Si manyek sa jamakati anozales.